Say yada say ya wa kwa babiem emra Adom TV Badwam dwumedi no eso yada se pa na nka me se meko na so oba fa benti ne na wo se misane ne to ankomo ne so free Nadom Herbal ene ne waba ye ne no bedi nkomo abna fela na se ne no fela no doso e won side oba pa mo akwa ba se bibia boko ho e fedo bright hapa mo yenti Nadom Herbal. Okay, I no pay me didn't check if we Nadom Herbal Center. So no di kan di abna fela. Nadom Herbal Center ye producing nafa cool capsules, nafa X vein capsules, nafa lady clean, nafa lady care, Nadom garlic bitters, nafa cool bitters, nafa man capsules, nafa lady clean, nafa lady care, and nafa so nafa Malamix. And then on drone be na medical boss but my minya abotre and then no ye be sha say if nafa X vein mixture in the capsules. Aha. And see say oh hwe bia na say wuti ma na no pay na infections age wo be ma no aboso. Obu on ma minya ba we treat infection treat ya enko. Oti edu we no akoso oti edu we no akonum. Man mi say indro no enteki yare na enteki one day na de ba. It take time. Enti no so start treatment no so onya ho adaje. Enu se na Nadom Herbal Center yenya ye ho abotre enya adaje akwa ye bibrem kwa ye bretumu akwotiti ndwan haban eni ndwan hini a doctor fakukudam ena agina haban ho edi mfidi akese yi edi haban ayi adwuma ye wie ye nso mpanifo de stamp siso se eye enti menwa bema se wo hweme na se ukodwonso na wo bema mu ehhehyew ukogye fiche se ukodwonso a wo bechi se ye den na dwonso no emaye obu no obadwonso be wie na insufite bi anase mogye bi nso ede kire eba Mr. na enye hwe han bo modern se wonsa ebeka nafa X vein mixture ene ne capsules bi ebeboa eyisa ha nyina efi ho no mo e de amam woni se mema no be se mema no be dwo be hwe boxer mema di bo ho to be boxer shorts because what share boxer shorts na ewie na okodu fia ontumi nro infection no e piepie ama achinchina tare be ma na no nto okodu fia ontumi yi wow obeya na je ati agene nusuo areho asefem minya be ma mentena ho na ma yare endi wunya se na nim se UTI mche urinary tract infections no se wunya na se wotense na so ye nhwe han e ba ko sho roba e ma ni ndu sa stage na nsa anope se wo hwe mi abomodin se wonsa e be kanafa X vein mixture and in the capsules ebeboa eyisa ha nyina ifi ho de amasem di kankan no odwonso na ukoja fiche so kodwonso na be memu hyehyew odwonso anye mu achemienu obu was ma be wonta for yan sama yetete da me patro da bi yare mentete na ho ukodwonso a na wote ya na moje bi na sensu fite bi ede kire eba bomoden se wonsa ebeka nafa X vein mixture and in the capsules ebeboa eyisa ha nyina ifi ho no mo ede ama se wo treat wo ho a treat wo partner because the infection we no wunya eden ya no partner be hia ono so benya bi ti wo treat am na wo treat wo partner so na eyisa ha nyina e de fi hono mo e de ma o we bisa nafa X vein mixture na capsules no yanumbom okay benumabom ene ma so betumi anu mama na yeye e ma ni bu ono ma se no so ohono mo keka no ahimfio to make keka na sa oje ne ho anye oho keka na enso aba begu ho no no so kodwonso na ote ya ne sa ebeyi sa ha nyina efi ho no mo e de ama yankasa ye haban ene ye ndubra na ye de ya ye ntu nko use wie nkonko nya ekire ha obia da bi mpeni for the stamp persist say yes edoni de eye nafa X vein mixture ene ne capsules ma no so betumi anom ama no ayeye ahimfio ho no mo ekeka o je say asa nkan bi aba ahimfio ho no mo tim say we de enye regular enye normal me ma ye mu no asesa me patcho bomoden se wonsa ebeka nafa X vein mixture ene ne capsules ebeboa eyisa ha nyina efi ho no mo e de amount na nafa X vein mixture ne capsules enye na pharmacy shop bia beku bia benya biato herbal shop bia beku bia benya biato your number no 053 1156556 053 1156556 se bi chire wadren so nti bibia se anase the fact say mambo wo house nche so ba na Nadom Herbal Center yintumi mo ye beti ne te e de amount ade say wanka wo kan ya ye do be fa process ni ye ho bi wono mo so a
enye aduro no hia okay no hia kasa kire obu ha ne be ma ne nye adwuma because of economy enye be ma na okọ ne wife mo kra na we dem to be sorry nyina so adwendwe ne do so stress adwuma mu bi obi person tu na de so ntina na aso di na ayehyehyehye nti okọ ne partner mo kra na just ade dem to be sorry say ne se na fata nti no ba wo be no be kasa ne ahwe say wo de no hia aduro na ase wo hia kasa kire na ye hu kwan a ye do be fa so nti no ye number no 0531156556 0531156556 mi apomodin pa e ma asetena pa intentena ho e ma yare e ngi nipadua no e moso na Adom Herbal Center esi ndu papa e wo krom. Okay, ti apart from we no yemfa ba ko other product no so enka ho. Okay, ye nafa Lady Clean e wo ho. Nafa Lady Clean no say 100% natural feminine hygiene wash. And no dey for man nko a. Na no no wo be no nafa X-Vin mixture ne capsules no. Na nafa Lady Clean no asawa hye ho. E no no so porta what you can show back pocket. E do weekend asa wo koye ya na da show back pocket na dey. O ti do o ko be bisa no. Ya do kwatri bisa no na da betu ka da show back pocket. Betu ko kita so cute. Na o say ma dey ye so nice na dey betu ka da show back pocket. Me di beba man e ma dey ha ka. Say o dey ma dey ha me di beba next week na dey. Ya display no mahu se ne yete eno ya nafa Lady Clean and also 100% natural feminine hygiene wash and no so much ya nkasa ya haban ene ndubra and na Adom Herbal Center ekokwa bibrem kwa ebret so makotiti ndua haban ni ndua hini e de fa fidie ma ho hwan ne kroje se ma mo ngira mfensi ahemfie ho se ahemfie ho kekao se nso na abegu ho se bi awo anasa ablabo mu nsem se ahemfie ho no ma bia ama ne hawo na Lady Clean be isa ha nyina e de fi ho no mo e de amon e be che na ye kama na Lady Clean abna fela sa me number ni bi ne face number no e 0531156556 0531156556 send your how ni tie bia no frɛ e be hwɛ ni apɛn po mesibre 0531156556 yeda say papa panti ya ha na brema kwan na ye nkomo no ye de esi Nadom Herbal Center na ye te won kan me de afia amankwa tamaklo ye kokwasinsia ayekra